reiškia yra tie, kurie yra prislėgti religinių įvairių taisyklių ir normų. So the sin or the yeast of the religious rulers is putting burdens on people. Ir jų nuodėmėtų religinių lyderių, kad jie uždeda naštas žmonėms. I'll give you an example. Aš jums duosiu pavyzdį. Many years ago in America, a good man developed a pattern for prayer. Prieš daug metų vienas žmogus Amerikoje išvystė tokį šabloną gerą maldos. It was to follow the Lord's Prayer. Jisai tiesiog sekė viešpaties maldą. And you would start out exclaiming the holiness of the Father. Jisai pradėdavo, kaip sakyti, kalbėdamas apie viešpaties šventumą. And you would go down the Lord's Prayer Ir jis eidavo systematically. Sistematiškai tą maldą. And so many people did this every single morning. Ir daugelis žmonių tai darydavo tiesiog kiekvieną rytą. And many said, oh, the Lord is leading me to get up early, 5 o'clock in the morning, to pray through the Lord's Prayer. Ir daugelis sakydavo, kad viešpats mane tiesiog veda atsikelti anksti ryte 5 valandą ir melstis tą viešpaties tą maldą. One day I had a student come to me very, very upset. Ir kartą vienas labai nusiminęs studentas atėjo pas mane. They said, I don't think the Lord loves me anymore, He's not talking to me. Aš nemanau, kad viešpats daugiau mane myli, jis nekalba man. And I asked what the problem was, and he said, Ir aš paklausiau, kokia I'm no longer getting up at 5 o'clock in the morning because I have to go to work and I'm just too tired. Ir jis pasakė, aš tiesiog jau neatsikeliu daugiau 5 valandą ryte, nes man reikia eiti į darbą ir aš per daug pavargęs esu. I get home from work at 11 or 12, I need 7 or 8 hours sleep, and if I get up at 5, I only have 4 or 5 hours sleep. Aš grįžtu 11-12 vakare ir man reikia bent 7 valandų miego, jeigu aš atsikelsiu 5, aš tiesiog parkrisiu. So I haven't been praying the Lord's Prayer for weeks now, and I just know God is mad at me. Ir aš sako, nesimeldžiu jau savaitės, kai ta viešpaties malda ir žinau, kad viešpats yra labai supykęs ant manęs. My friends are saying I backslid. Ir mano draugai sako, kad aš jau atkritęs ant puolės. That is where something that started out in the Spirit Ir štai kas prasideda dvasioje. became the burden and the work that Jesus talks about here. Jisai buvo prislėgtas dėl darbo, apie kurį Jėzus kalbėjo. And that's the yeast, that's Tai the ir sin. yra raugas, tai yra ta nuodėmė. You start out in the Spirit, but pretty soon you continue in the flesh. Tu pradedi dvasioje ir paskui pabaigi kūnu. And that means you start coming to God on your terms, in your strength, instead of by the Spirit of His grace at the start. Pas Dievą savo pastangomis ir savo darbais, o ne jo malonė. So one of the ways you keep from that Vienas iš būdų, kaip tu išvengti to, is to realize that sometimes things are just for a season. suvokiant, kad kai tam tikri dalykai yra tam sezonui. And I told the student, I said, how long had you been praying the Lord's Prayer every morning? Ir aš tiesiog paklausiau pas tą studentą, kiek laiko tu meldėsi tą viešpaties maldą. And he said, all through the summer. Sakė, visą vasarą. And I had no problem because my work schedule was such, I'd go in the afternoon, I could get up early in the morning because my work didn't start till later in the day. Ja, ir vasarą tiesiog mano darbas neprasidėdavo anksti ir aš galėdavau tai daryti 5 valandą ryte. But now I'm going to school from 8 a.m. until 12 noon, and that has just messed me up. Ir dabar aš turiu eiti į mokyklą nuo 8 iki ryto iki 12 vakaro ir tiesiog viskas dabar jau susimakalavo. I said, you need to sleep in and stop praying this. Aš jam pasakiau, tu turi išsimiegoti ir nustot melstis tai. It was for a season, Tai buvo tiesiog tam sezonui. but it became something of the flesh, of religion. Ir patapo tai kažko kūniško, religiško. And he was so relieved to find out he wasn't going to hell. Ir jisai labai nusiramino sužinodamas, kad jis nepateks į pragarą. He was convinced God was so angry with him. Jisai buvo įsitikinęs, kad Dievas labai pyksta ant jo. So notice the characteristics of Jesus here in verse 29. 29 eilutėje pastebėkite tas Jėzaus charakteristikas. The end of verse 28, he says, I will give you rest. So that is the first clue. Ir pirmas raktas yra 28 eilutės paskutinė dalis, kur sako, kad aš jūs atgaivinsiu.
Walking with the Lord can be difficult, but you will sense that rest in your spirit. Su viešpačiu vaikščioti gali būti sunku, bet tu jausi ramybę viduje. For instance, you may have a job that you know God gave you, but it's very tiring, and sometimes the boss is difficult, but inside there's still rest, there's still peace. Kartais galbūt tu žinai, kad turi darbą iš Dievo ir galbūt šefas tavo yra erzinantis ir tau yra labai sunku, bet tu turi ramybę iš viešpaties. And so he's contrasting in verse 28, work and burdens versus rest. Ir jis tiesiog duoda kontrastą 28 eilutėje vargas, prislėgimas ir atgaiva. Have anyone here had a job that you know God gave you, and you do the job and it seems like a light thing, it seems very easy? Ar turėjot jūs kas nors darbą, kur žinote, kad jis yra iš viešpaties ir jis yra labai lengvas? And then you know that the season is changing in the spirit and you can feel the grace to do that job has moved on. Ir tu tiesiog jauti, kad sezonas keičiasi ir ta malonė tą darbą daryti pasitraukia. And suddenly that job seems like such a burden to you. Ir tu tada jau Seems so hard. pradedi jaust, kad tas darbas tau yra tokia našta. Has anybody ever experienced that? Sometimes that way with school, with work. Yeah. This is the kind of thing. Su mokslais ar su darbu. This is a sign that Studies. Yeah. stay in school. But this is sometimes a sign that God is about to change directions in your life. Kartais tai yra ženklas, kad Dievas keičia kryptis tavo gyvenime. Just like praying at 5 o'clock in the morning, it started out easy because the Holy Spirit was there. Tai kaip ir melstis 5 valandą, tiesiog tapo našta. But when the spiritual season changed, it became very difficult. Kai tas dvasinis sezonas pasikeitė, pasidarė labai sunku. And then Jesus says in verse 29, Ir 28 eilutėje Jėzus sako, take my yoke on me. Take my yoke on you. Imkite ant savo pečių mano jungą. You know a yoke, like two animals, you know, Žinot jungą, kai yra du gyvuliai linked together, two oxen. surišti, du buliai, jaučiai. Does that make sense? Ar turi prasmės? Do you know what I'm saying, Thomas? You understand? Okay. Supranti? So we ask, if it's Jesus' yoke, that's the wooden part that goes over the back of the animal's neck. Ir jeigu Jėzus yra tas jungas, kuris eina aplinkui jaučio galvą, jungia du jaučius. And he says, take my yoke upon you. Ir sako, I know that I'm one of those animals kaip čia, with a yoke. ant savęs tą imk mano jungą. So my question is, who am I yoked with? Who's my partner? Taigi mano In Jesus' klausimas, kas yra mano partneris su Jėzaus jungu? Notice what he says. Ir pasibėkit, ką jis sako. Learn from me. Išmok iš manęs. That tells us that other partner in the yoke is the Holy Spirit, because the Holy Spirit is the teacher. Ir pastebėkite, kad tas partneris tam Jėzaus junge yra šventoji dvasia, kuri moko. So this is another key of being in the Spirit, is that there's a teaching element to it, that God is trying to teach you something all the time. Kitas raktas, kad Dievas pastoviai nori tave kažko išmokinti. So those are some of the basics. I know the hour is late, so the review is, the yeast of the Pharisees is burdensome and heavy. Apibendrinant galima sakyti, kad tas It makes you tired. tai yra, kas tave padaro pavargusį, But alina. But with Jesus there is rest and there is learning. Bet su Jėzumi yra ramybė ir mokymasis. Yay! Yeah. And he says, in verse 29, he says, you will find rest for your souls. Ir 28 eilutėje sako, jūs turėsite ramybę savo sieloms. The soul is your mind and your emotions. Siela tai yra jūsų protas ir jūsų emocijos. So that's good. When you're being taught by the Lord and humble before Him,
there's a teaching Kai and esi there's a rest mokomas that goes on. viešpaties, yra va tas mokymas ir yra ramybė. That's basics. Tadas, it's almost or 9 o'clock, 20, whatever that. On your famous schedule, what are your plans? Dabar pagal grafiką yra vakarienė. Ar norite valgyti, ar norite pasiklausyti? Visi. As long as we have friends who are talking, we have time to listen. We can continue to talk over food if people want. Jeigu jūs norite, mes galėsime bendrauti ir valgyti. It's up to you. I figure people have traveled, not settled in. Maybe we Žmonės should. atkeliavę, pavargę, dar neapsigyvenę. Maybe it would be good to start off fresh in the morning. You think so? I think it's wise.